Kumusta mga bay? Kay naawang gihapon ta karon sa Jakarta. Magpractice ta og ihap nga Indonesian. Numbers 1 to 10. Let's go. English, tapos Indonesian, tapos Bisaya. Okay, start. 1. Satu. Usa. 2. Dua. Duha. 3. Tiga. Tulo. 4. Ampat. Upat. 5. Lima. 6. Anam. Unom. 7. Tujuh. Pito. 8. Delapan. Walo. 9. Sembilan. Siyam. 10. 10. Napulo. Okay guys, thank you for watching mga bay. Kita-kits sa sunod nga video.